Udah sore nih, mumpung nganggur, waktunya nyari sampingan, nyari paku buat dikiloin. Lumayan ntar buat jajan-jajan babe. Udah siap nih alatnya nih. Kali lagi surut. Udah langsung aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyari paku. Mancing lagi, mancing. Mancing, aduh. Mana itu, Jay? Tadi ya? Jay, ayo mancing. Oh, mancing lu. Ah, lu kenapa sih? Mancing lu. Cepetan. Banyak ikan nih. Sore-sore begini cepetan. Hah? Sore-sore begini banyak ikan. Ayo. Udah mantang cepetan. Ayo. Ini Jay nih. Banyak ikan aja gitu, Jay tuh. Ribet Jay. Ya Jay. Lepas. Aduh. Beli bawa rokok Jay. Hah? Bawa rokok gua. Ya, kopinya warm lu. Udah beda ntar beli ke situ. Katanya gua lu sebelah sini. Hah? Udah sono. Ono aja dalam. Ya yang dalam. Mana? Oh, sini lah. Iya. Jangan deket-deketan dong. Sono lu. Kurang aja. Mandi jangan berisik. Kita pada kabur. Ini apa umpan lu? Umpan. Ah, tahu dah. Kan gue juga pemesan. Tadi gua ada umpan lu umpan. Umpan di sini tuh. Kan dong. Yang kena. Dengan buat gue. Kita jam aja udah. Sampai diem lah. Ini beradu. Beradu ntar. Kalau dapat ikan mau diapain lo? Kita bakar aja deh. Anak-anak. Nggak sampai bolong lagi tuh. Ada banyak nih. Kabur mulu ya. Mana lo? No, kok. Dapat. Lepas. Oh. Lepas lagi tuh. Malah putih gitu ya. Awas, lu mancing apaan? Mancing ganti-ganti mulu. Ganti ke banteng. Anteng. Mas. Kamu nyambit sih. Kedua mancing antem. Ya udah diam nih, gua pancing biasa main di laut, main di kali mah, diketawain gua nih Nanti baru ngajak Kali juga ada 2 kilo, 3 kilo. Oh, ya. Banjir ngomong. Lumayan, dapat banyak. Bisa buat jajanin babe. Ini pada mancing nih. Banyak aja. Dapat deh. Ini dapat ya. Sapu-sapu dapat ya. Lagi ngajakin mancing di kali, dasar mancing di laut gua nih. Enak nih kali.
Udah, anjur aja, mancing gua. Betul. Keras nih. Anjing. Oh. Oh. Malu nih. Oh. Malu apa? Malu tuh. Aku mau pancing. Mancing gua. Parah bener. Mana ambil? Itu mah bakpao. Belum ada. Parah bener lu. Apa lihat? Apa ada yang main? Itu pada sini. Aduh. Mari dong. Gua dari paku. Lumayan kan. Lalu ngapain sih? Jadi paku ya, Pak. Gua dapat sih pakai mancing gua. Lo nangkep joran gua. Nyari paku, nyari paku. Gantian gua mancing. Gantian gua mancing mana umpannya? Umpannya mana? Jangan tolongin, jangan tolongin. Udah berapa mancing? Mana bawa lagi? Oh, backup tangan gua. Mana bawa lagi? Aku boleh. Apa ini? Korek.